ngiyajabula Nkosi. Athi ngutshela nansi enye into abathi kubone njoba ubunokubuka abantu abafundisi abasontayo abafundisi bathi nikela demo unikela kakhulu demo into zakho ziza bathi nikela kuze kube nepain oyizwayo mayingakababiki ipain enhlizweni yakho uzakwanikela sadlala bathi abanye nikela ngomuzi athi omnye nikela ngemonto yakho so nawe mkhulu nje banika ebank imoto khona into enkulu ezayo kuwe. Cha ngiyabonga mkhulu manje ngisale ngikusendela malini wamalini ke namhlanje ukhwesendo kufanele ukuthi yabona nje bangishayela labantu laba manje hey Eastern Cape Limpopo ayisithi bathi la bafuna Limpopo. Hello yenda barimini rimatekwana abadrop Mkhulu ngisemalini ukhwesendo namhlanje kehle. Hayi baba wena ngoba mkhulu into zakho manje zizoqala kabusha awuzukungibhadala manje ukhesende ngicela baba yabona manje uqala phansi baba fanele mawuqala ipage elisha delete lonke elidala njengoba usususile baba mase ngena imali zakho baba la uzongibhadala khona okwamanje nje ake ngakcharge imali free of charge. Ngiyabonga mkhulu hayi khona ngiyabonga mkhulu akukho inkinga mkhulu. Danki baba yebo wena phethe mbatha Baba kunjani khehla? Ngiyaphila ndothendela kunjani? Hayi akufani mkhulu. Dadewethu uyaphila phezulu. Bathi mkhulu phekwabo siya December. Mkhulu izolo sike sadibana la. Yeah. Sikhuluma ngobuchule balaba abantu ukuthi ama tricks wabo babheka izinto enjani. Yebo. Emva kalokho ngike ngayithola sengithola ama calls anyana akhala ngephalish ukuthi sase sithela umatibane wenhlabathi ekudleni kwabantu senzani. Mkhulu ngicela ukubonga mina eqinisweni abantu bahluphekile emhlabeni and uveze iside abantu